Ne skraćuj svoj krst. Priča to je duga, težak mi je krst. Đavo mi se ruga, skrati ga za prst. Ne možeš ti ići po teretom tim, nikad nećeš stići u Novi Jerusalim. Muka ti je dosta, već si stari sed. Stvar je vrlo prosta, skrati ga za 5. Niko neće znati da je kraći krst. Testerom ga skrati makar 1 prst. Tako reče đavo, takav bio san. Mislim, ima pravo, ja dlan u dlan. Odlučim se tako i skinem svoj krst, pa testerom lako skratim ga za prst. Vratim krst na leđa, manji mu je krak. Sad me manje vređa, gotovo je lak. Sve sam bliže kući, borbi bit će kraj, sa pesmom ću ući u svoj zavičaj. Al pred gradom šanac preprečio put, spustio sam ranac već pomalo ljut. Dosetih se tada, prebacit ću krst, ali eto jada, krst kraći za prst. Od muke i stida trgoh se i sna, srce mi se kida, samo Bog to zna. Sad znam zašto treba da čuvam svoj krst, ne sme se dar neba skratiti ni prst. Nositi svoj krst ima značenje podnositi nevolje sa verom u Boga. Isus nije morao da nosi svoj krst, niti da umre na tom krstu. Ali da Isus nije poneo svoj krst, niko danas ne bi mogao da računa na oproštenje i spasenje od greha. Tako i naše nevolje imaju smisao i svrhu. Bog dopušta da nam se dogode nevolje, da naučimo važne pouke koje na druge načine nismo naučili, kao i da donesemo važne odluke i promene u životu. Nevolje nam pomažu da razumemo da je greh zlo i da bez obzira ko čini greh, i nevini ljudi oko njih snose posljedice zla jedne osobe u manjoj ili većoj meri, iako nisu lično odgovorni. Na primjer, neodgovorne osobe izazovu radioaktivno zračenje ili hemijsko zagađenje prirode, pri čemu stradaju mnogi nedužni ljudi. To je zlo koje je neko drugi učinio, a posljedice snose ljudi, životinje i priroda koji nisu krivi za to. Tako postajemo svesni da je neophodno da Bog na dan suda ukloni uzročnike zla i da u njegovoj apsolutnoj pravdi on mora to da učini iz ljubavi i prema zločincima i prema nevinim žrtvama. Nekada Bog dozvoljava da neka nevolja dođe na nas da bi ispravio neku manu našeg karaktera. Ako čovjek krotko prizna svoj greh i moli se Bogu da ga posveti i promeni, dobija Božji blagoslov i postaje duhovno jači. Krst je bio sredstvo izvršenja smrtne kazne, a Isus je upotrebio krst kao simbol da stari grešni čovjek umire i da Bog vaskrsava novog, preobraženog čovjeka. Ali ako čovjek gunđa, negoduje i optužuje Boga, ne samo da ne postaje bolji čovjek, nego postaje još gori, pa Bog dopušta i veće nevolje, pošto prve nisu postigle rezultat. Čovjek može laganjem, prevarama i dvoličnošću da izbegava nevolje koje su posljedice greha, ali će mu biti sve teže i teže da se pokaje i preda Bogu svoj greh da mu bude oprošten. Ako nosimo svoj krst, to jest podnosimo nevolje bez gunđenja prema Bogu, time pokazujemo Bogu da smo se iskreno pokajali, da čekamo da nas ponovo stvori, da naš karakter bude ponovo bez greha, da pokretač svih naših misli, reči i dela bude istinska Božja ljubav. Ko hoće da ide za mnom, neka se odreče sebe i uzme krst svoj svaki dan i ide za mnom. Jer ko hoće da spasi život svoj, izgubit će ga. A ko izgubi život svoj za mene, taj će ga spasti. Jer šta vredi čoveku da pridobije sav svet, a sebe izgubi ili sebi naudi? Jer ko se postidi mene i mojih reči, toga će se postideti i Sin čoveči kad dođe u slavi svojoj, očinoj i svetih anđela.